Goko nekwa Kikuyu podcast. TikTok gwakanite gwakana. Marauga Sunday ni Occupy JCM. Andu ni merutire especially TikTokers gukana magaria Pretty Vishi guthie kuria JCM igetha aheo muhera live ni Bishop Ben. Oroyo ni mura onyita baru. Ehihi ni mura Sunday tawakona gicajama kuria bypass. Yaterere, it's all about youth. Na sijui ni thaicire na rohonge mu yuthi ahutio yuthi aria giothe makanyitanira undu-ini ucio. After ino video with the viral, andu ni meyumiritie na magakomithia muno Bishop Ben ni miario yo na kubody shame mundu owitwo Pretty Vishi. Atumia ni mabetie kwaria na atumia ni marauga atiriri ni oru muno ekire ni giko kiu gia guconorithia mutumia umwe wao. Andu ingi makauga atiriri, it's shame ati mundu ria augire uguo ni bishop wa kanitha, ni mundu witiririo maguta. Onako video ni atene, I think he was a pastor by then. Mundu witiririo maguta akiaria miario area. The video ni bishop kana ni pastor by the way. Whatsoever ni tiririo maguta. Andu makuga atiriri, oyo ni atohunjagiria that we are all created in the image of God. Agoka guconorithia mutumia mwiritu kugoria munoru na ati ni mucongi. Andu ni marakarite muno na giko kiu ni giko gitari kiega, ni miario eihuire magigi. Bishop niokire na niahoire mwera na mutumia uria mari nake Elizabeth kana no ona kiniokire na hoya muhera. Ona mahoita muhera andu matire satisfied na muhera ucio. Andu marauga atiriri ati amuhoe muhera through a video. Na Pretty Vishi andikite, by the way, in one of the nyamu iria nyonete, in one of the post iria nyonete, postete kuria thini wa Instagram, augete atiriri, Bishop Ben amuhoe muhera akiaria oria aragia, noti kwandika. Amuhoe muhera oria aragia, noti kwandika. Na augire Sunday ni agathi JCM na agathie ahoe erwo ni pore kanitha-ini. Ati kwa jeshugo icio augire amwire face to face. Na niho andu marauga atiriri, Sunday ni gutwara Pretty Vishi kuria JCM aga ni gukanyitana, aga ni gugakorwo na drama, aga ni gugakorwo na thigi ni gugakorwo na muikaikanio, aga shai ugakorwo wi JCM muthenya wa Sunday. Andu mogite na mego print t-shirts andu magathira cio kanitha-ini shina maandishi macio. Rikana ohoro uyu waretio ni media ciothe. As we speak, ohoro waretio ni media ciothe, media iria ciguku Kenya. It's not only bloggers atiria tirago bloggers ya Gikuyu, media ciothe, ona media iria nene nona kundu tatuko makiaria. In fact, muthenya hena handu njiguire radio fulani makiarĩrĩria ohoro ucio na magathaka miario yo radio-ini. Ne njiguire ni undu yani ulipokire ta bomu.
yaterere niki kiraria kingi kule JCM aterere maundu meni ma kawaida tirasti wiki busrede veshaja tira kuma Saturday mufeje kuka kwaria maundu make tiyo pritivishi ku na kwaigiro kwa muthiora nikuronekana ta kwina cai ungi uguka cai muhiu ta bomu ningi na kondo ndona muthiora agipost na ndona ta hena cai uguka muhiu gukira uyu ningi thite gwi posti ciake na kuma muthenya wa ira hena kaundu akoretwo agiposti na ngakau nako nigeguka karipuke ta bomu yatiriri woni wanyu ni uriko? Is it good kujok na weakness ya mundu tugeto tugu wake unoru wake thura yake ni wega kujok na wathe wa mundu kiuni kiuria maybe by then bishop damenyaga ati undu uyu no kona impact nene o no undu uyu ukite ugakona impact nene muno. If you remember hena radio presenter etagwo Shafi Weru na Shafi Weru hena atarasis ekire sheye muiretu fulani hena muiretu woragirwo aguthirwo atemirwo na ithanwa ni Eldoret kana niku mwanake aumete othe akamuvuata kuri ari university. Is it Eldoret? Shafi Weru hena uri mathire makiaria and by the way Shafi Weru afutirwo wira with immediate effect ni such utterances. So video ori ethieta viral tutioi management ya kuria Bazu arutaga wira kuria roka rucine breakfast ori ege decide. No one knows because this thing has gone viral. Kila modo ni kumukemera even ona adwara ona atake ona ndo hakuwe nake no maramukemera. Watu karibu na yeye wengine wanatumia pseudo accounts na wengine kwanza ndio wanachochea. Ana tumia pseudo account na hakuwe muno na bishop. But Goria maoni manyu ni mariku inywe munona atia? Bazu no kone hetirie na thaici nionete mahitia make no ungenda kumwira atia atiriri niki kiraria kanitha wa JCM niki kirathi na mbere tondu ti kwega niki kiraria kingi hena undu wiku undu tai mwega murona tariki kiraria kingi mura tariki kiraria kingi andu Ngai tondu hena undu urathi na mbere hena kaundu wega tari kega ona ngirora mundu uria moyumiritie kuna kitu iko hapo yenye endelee vizuri. What is this thing? Is it a spiritual attack? All I say, never accommodate anyone at the altar. Kuna ndumokaga na maundu mao na maundu macio ni macokaga makarehe mwaki kanitha na kiongona-ini. Guku ni Koiku Podcast. Mwani manyu nariko inyue murona atia? It is what it is, ladies and gentlemen. God bless you.